आता पळया गोंयांतल्यो बाकीच्यो कांय खबरो. पहिले कोंकणी नाट्य संमेलन 1 आनी 2 नोव्हेंबराक फोंड्यां जातले. गोवा कोंकणी अकादमी आनी फोंडेची अंत्रुज लळितक संस्था मेळून हे संमेलन घडोवन हाडटा. आमी अंदू वर्सा पयलें नाट्य संमेलन सुरू करता. हाजो अर्थ कोंकणी नाटक नाशिल्लें अशें न्ही, संमेलन नाशिल्लें. आमचे कडेन ल्हान ल्हान परिशदो जाताल्यो, संमेलनां ल्हान ल्हान जातालीं, पूण जशे तरेचें राज्यव्यापी संमेलन जावंक जाय तशें जायनाशिल्लें आनी तें अंदू वर्सा आमी सुरवात केलां. गोवा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेन ओरिएंटल इन्शुरन्सा बरोबर मेळून आपल्या खातेदारां खातीर खासा येवजण सुरू केल्या. If we stand best and give service best to the public, they will support us. We are entering into a new business on behalf of this bank. In that also we have to compete with the others. There are so many insurance agencies are there. स्वच्छ भारत अभियानाचो भाग म्हूण सांखळेच्या हावसिंग बोर्डान नितळसाण मोहीम जाली. त्यांच्या कडसून एक सजेशन केले की महिन्यान आम्ही एकदा असो कार्यक्रम राबवूया आणि आमची कॉलनी स्वच्छ दवरुया. आम्ही असो सुद्दां संकल्प केल्लो आसा की आम्ही मुद्दाम वचून राळेगण सिद्धी वचून पळोवन येतले, जे हांव पळोवन येयलां, आणि आम्ही सगळे रेजिडेंट्सांक घेवन आमी वचपाचो एक आमी संकल्प करता हांगासर, आणि आमची कॉलनी बरी साफ सुथरी दवरतले अशें आमच्या रहिवाशां कडसून हांव आशा करता. दिवाळे निमतान पणजेच्या हर्षदा आर्ट गॅलरीन दिपोत्सव कला प्रदर्शन भरला. स्नेहा वाडकरान केल्ल्या कलाकृतींचे हे प्रदर्शन 22 ऑक्टोबर मेरेन आसतले. Mostly exhibited eco-friendly lamps, then the traditional earthen terracotta lamps, then quilling jewelry is there. Then I have other paperware items, artifacts and other gifting options for Diwali. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1960त ऑलिम्पिक आणि 1962त आशियाई खेळात फुटबॉलात टीम इंडिया खेळपी गोंयचो फुटबॉलर फॉर्च्युनातो फ्रँकोन इंडियन सुपर लीग बऱ्याचे म्हण ISLक येवकार दिला. फुटबॉलाक वयर काडपाच्या नजरेन IMG आणि रिलायन्सान एकठांय येवन IFFच्या आदारान ISL सुरू केला म्हण फ्रँकोन आयोजकांक शाबासकी दिल्या. Yeah, it should have a very positive effect on this. Precisely because all big names are here. Never mind if they are old, but their skills are still intact. So basically, they learn from these marquee players or whoever they are known as. They are all World Cuppers and all that. So surely it should have an impact on the Indian football. At least we should see that that the people behind this ISL, they have joined together, they have put their minds together to take Indian football at a higher level. So let us give them a chance and hope it's a move in the right direction. So let's hope and pray that these youngsters will benefit by it, and our Indian football will learn a lot from them. That's basically is my view, and I'm glad that they have taken such a lot of pain to bring football into the picture. All these years, football was not really looked upon as something great. Now these people have joined together, joined their heads together, and they are thinking that they will bring football to a big height. And I hope it should materialize. Give them a chance. Let's not put them say, "No, this is a waste of money," and all this kind of thing. Give them a chance. It's a positive action in the right direction. So give them a chance. I feel it should do well. They should do well. Give them a chance. धाव्या किंगफिशर व्हॉइस ऑफ गोवाच्या ऑडिशनाक सुरवात जाल्या. 15 ऑक्टोबराक मेरशे जाल्ल्या ऑडिशनाक गोंयकारांनी बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिलो. 18 ऑक्टोबराक वास्को रेजिडेन्सीत ऑडिशन जातलें. 8 नोव्हेंबराक सर्तीची फायनल जातली. प्रुडंट ह्या सर्तीचे मीडिया पार्टनर. पळयात मेरशे जाल्ल्या किंगफिशर व्हॉइस ऑफ गोवाची झलक. तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे. I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams
and make them mine. मेरे ढोल ना सुन मेरी चाहते तो नैनों की मत मारी और जा ढूंढती फिर रही हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ. इतल्या खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.